Shibenta gajing penkre yaka KGP Sinot Sabngi jang kirangba kaban salong nado ka santarik hado ka pratarik upanai balai usnam arjar arpunriu haga shnong rangsken kabolong kawai nagi shnong hakilom kari khasi kapa itanat bat hap haga presbytery mau plang kenang ban punpho punpeng bat ban pelong ka bajo nakalyang UMLA kathan ba senchar kapar roiling dot haba Gumu nong mikbat bapet lang ya kabhagamiat jangki pat selansar haka konsuensi. Hadian ka jinglet kimi haki por beladap sa shisien lalet biang dalade banjurip ya ka jingpen kre haringkat ka jingadon lang na ki department beper ba bentuk ya ketanat PWD, PHE, MECL, ketanat pulit trafik kinong mikbat na ka blok bat kinong trei balang. Ban penting kena banumdon kano ke jingduna hakani kesi kerbang kirunget hakani kesi nakalyang MLA lalai banjurip shwa ya kesurok ke badang pensiona thamai kebelakshna haga jaka ban pelong ya ke jingeseng patba kata hakadong manai rangsken ba kakam kan ya state shwa kapor bat hakani ke jaka lapan tipru ban sna ya ke pandal hamadan manai naga benta ban lumbalang ya kipai blai kibawan na ki presbytery beper kibalong baro life hoteli habayo banyakren butemen basan uba ki khonghat ulapan pau ya gijing songhun banyo i bakikam kila anang tulun haringkat gijing simkhialang UMLA bat kitna trekam sarkar beper ban penbiang nadu ke umbam umdi ke boarding ka surok bat kiwei kijingdan kam bakongsan Nakalyang teman basan ru kejing pentip bat kejing aware ya kipat dunget ke balang ban nyapoi renti sya kini kejing seng sinot ban pinsherhem ban pinsyongkun ban ai kangu kadem yu play try kendan Nakalyang jonga kene ke por ngayang kumu sekretari jongka development committee pengkra sinot toka mentapak kasngi ka bangi layo ban penbet nadu lokal MLA bat ki officer nagi department ki blaywan kene ke por nadu naka Piludi Road bat PHE ka division 2 ka electrical bat ka police lembat na ki khmat na ka block development hama plang ti ka jingwan hang ni ka long ban pek nam ta ki ka jum khre jung ka balang nadu ki lenti ke sengken ke surok bat nadu ka umbam umdi ki jing don kam haga baidai bat ka jingwan kinong wan ki jing sang nakalyang ka traffic kani hi kelong kamat ka bakham kongsan ba nakalyang jing ka balang ni dam kam khnang ba ki pajba kenawan skin jing sang kanumlong ka jing ba ka jing khre jing kalong nadu kilenti ka sengkin ken bit ken biang kumbang leyo ban pet lang manta ban luat ki officer ba kani ka jing pentrai kani ka kam ka ya khmat kirang ya khmat lemat lokal MLA bala wan lang kani ka por ban ai ka jing kentu ya kini ki officer sarkar baro ba nagi department khnang ba kan ka kam ba ngi pen khre kan bit kan biang kan amdan kono ka jing thot kham tam ha ka jing pdiang jung ka balang ya nagi jing sang sinot te ka wepat ka long ba ngi te bang neru apa dang jung ngi jing pen khre ngi ba kala bit la biang te nakam ta ki banwan ngi jing sang ru ngawer ki ba kan amdan kono ka jing ngau bu jing ba nakalyang ka balang bat ka bos sarkari nilai pun kre ba nget ba kan kejing sang kan bit kan biang kan nembu jing nam ta ki prabangat iki banwan se kan kejing sang te nakalyang jing pa hong ne kajing kublai wat na ka bor jang sarkaru rengkat MLA balaya trailang ban ngim ka balang dam taban penbit penbiang ye kejing don kam ha ka baidai bat kejing kre jing ka balang ya kan kejing sang sinat kini jeka ka bang hidan menta ka bang yeng manga ka jeka ka bang insio ban sna ya ka pandal na kam taban pelong ya jing seng pat ba ha sing tura ka jing seng sinot bat kini jeka yang ni ka de pangi khat ka dong manai rangsken bat ka snong ka ba marjan begini ka long snong rangsken ka bat ki snong ka snong put mardong belong haki jeka ka ba senda ka ba ki parking ru ngila on penyang kini ki snong ki ba marjan khnang ba kan khamsuk ye ki parabungai ki banwan skin ki jing sang kanum yewer ki parabungai ki banwan skin ki jing sang ba ka bhag ki wan ki jing sang hane po rang skin kanum jingai ka jaka bangi penlong ki jing sang bat jaka ban penyang kali ka jan ba
Pasakawe kolong bangi labu iki kali ki bawan nak yang spot southwest kenyang ka jong parking ki bawan na spot than west bat na spot di persturi beda stage than chelong kan men ka endi surok bypass kalong ka jong parking kena betengku tinggi nget bahkan kampung sok bahai ke perap nget ki bawan sikene kecing aseng. Hadin kani nak kaliang MLE ulalai penjengok ru saya ke cakap ban penyang ya ki kali nak ke benda kini kising kepang banyo pe benia ban perkhat ya kilat kelenti ban pensuk ya kinang wan jingaseng hakabai wat ki kali wat on sapen tip ru company hadin ya korkom rung ban mi ki kali kebala kmi lenti bakin poi da ki palat pau hajar tili na boro ki presbytery na kaliang MLE ulapan pau bakom unong mi khmat udan ke jingket kli ya boro ki pai ba agathan kebala pelong yu ban tri borba haman ke jingdan kam jomboro kinong song jangka konsumensi hakabor baulang Baru ke jingkit bok kerbiang ya kirunget ke balang harang siken. Bat kani ke jingpen kre ya kani ke jingle riublei kan ya baik ya rinti bat kumju ru ya kipai ke konsumensi hi barok kewe. Entah sini te ngelawan kani ke sien ke ba lai ke jonga banwan ne po harang siken. Kan nam ta ke jingpen kre nam ta ke sinat ngelawan di tigi por memiswaru teman-teman ngelawan nomor boleh ngasok la demand ke kam manghabwan markumu tau local representative jongan deka constituency kari kamaram ko jonga madamwan manga mono wan tanga ngawan nomor ba kini ki line department ba fair kari ka kamaram jonga ban pentip sini ki department ba fair kum ka health department ka PWD ka PHE ka MECL ka traffic police Tamentang sini kini department fair lay wan lut lay syong ante po yeng balang tebaki dor kalang mat ki pastor mat kumjuru ki nong sarai balang dekat komiti balang mat ki rurang ba nak nikathan mat ki officers lain department fair ngilay syong lay keren bat ngi sutu ba kajing pen kre layat shat lay hi lemba kajing late inspection ke jonga nglape di surak ba stang kandiat por hi kini surak borok glan dablut bat kumjur ngelit pet ini ki we ki surak beris thain mo kota bagi tekan kanwan ketika ka kadang ka western bypass ketika surak balik sport tura nang ni ketika highway dan nang tu ki berbun hi ki kali ki banya cha nang tu napo highway tangi lalit ni ru ya kanika department jangka police department badai jangka traffic nakaliang jang gipai ba babon hiro ki banwan kan dei benang tena po highway tanga meneng lalil lang bagi police department manang leng balang ngile apet baka parking ke bawah kan dei se po thain mo kotap bat komjur ki bawan po tersat kan runang ni na po highway baru na po mongap man position si porang sekian ki bawan nang tena po thain mairang banwan sini sa thain so yong ber kin bun hi kali ki bandung nang ni na po murung mokro tingi kwa ngakan turu ki nakaliang ke balang ru bikin prepare ka kenja map bahan no ki area bakin ya identify no ya ki point hanno bakin yang ki kali bat kumjura kanu kapor ka babyang bakin wan ki kali bat kumjura kanu kapor bakin persange bakin stang rung no kiwi kali bawan hadian si kiwi ki parking tamtasi ngaso kalong pastunan nakaliang ka jonga mangalaat kendu kini department repair